Tamiški kej seže od mosta na Tamišu i ulaza u grad sa starog puta za Beograd, pa sve do Brodoremonta. Ali najveći broj sugrađana ga koristi za šetnje i rekreaciju do takozvane Tamiškapije, kompleksa zgrada u naselju Sodara. Nadomak samog mosta nalaze se klupe i stolovi natkriveni pečurkama, kao i u Narodnoj bašti, teren za odbojku, roštilj za javnu upotrebu i mala gradska plaža. Tamiški kej, mesto koje možda Pančevci najviše i vole. Kogod da dođe u Pančevo turista ne može, a da barem jednom ne dođe do Pančevačkog keja i uživa u lepoti ove prirode. Tamiški kej od skoro je doživeo potpunu rekonstrukciju. Uređene su pešačke staze, uređene su dečije igrališta, teretana na otvorenom, uređeni su kafići, ali i takođe postavljeni su delovi gde mogu ljudi da roštiljaju i da se kvalitetno druže. Ujedno, pored pecanja, šetanja, kvalitetnog druženja, mogu da dođu do turističke organizacije koje se nalazi ovde u blizini, da se provozaju našim katamaranom Panuka i da pogledaju kako Pančevo izgleda sa reke. Dođite na kej i uživajte. Cijelom svojom dužinom, nasuprot gradske šume, Tamiški kej ispunjen je kafićima, ribljim restoranima i privatnim splavovima, a nakon skorošnjeg renoviranja krasi ga i trim staza. Popularno je mesto za osveženje tokom letnjih dana i mesto gde Pančevci najradije izvode u šetnju svoje ljubimce. Železnica je na Tamišku obalu došla avgusta 1896. godine, 2 godine nakon što je stigla u Pančevo, na današnju stanicu Pančevo Varoš. Pošto na Tamišu i Dunavu tada nije bilo mostova, putnici su nastavljali putovanje parobrodima za Beograd i Zemun. Železnička stanica Pančevo ukinuta je 1989. godine, a koloseci su uklonjeni. Nedaleko odavde, na samom Tamiškom keju, nalazi se i stara železnička stanica. Stara železnička stanica je od skoro dobila i status spomenika kulture. Uređena je u potpunosti, a planirano je da u budućnosti ispred platoa stare železničke stanice se postavi i kompletna stara kompozicija vozova koja je nekad ovuda vozila. Prostorija putničke čekaonice je 1993. dodeljena klubu ljubitelja železnice i pretvorena je u mali muzej koji svoja vrata otvara prilikom organizovanih poseta. Tu su izložene makete minijaturnih železničkih kompozicija, fotografije i muzejski eksponati vezani za železnicu i njenu istoriju. Na platovu ispred stanice postavljena je železnička kompozicija kao spomenik tehničke kulture pod nazivom Zeleni voz. Kako je govorio Mika Antić, Dunav se uliva u Tamiš iz svih mora, iz svih okeana. Pančevo, to je kad se vratiš u svoju dušu jednog dana. Više informacija o Pančevu, ali i uspomene na lepe momente, možete pronaći u turističkoj organizaciji ovog grada, u ulici Vojvode Petra Bojovića, broj 2.